Noneho ndagira ngo twinjirire ku itangazo rikomeye cyane rimaze kuba rigaragara hanze ngaha ku mbuga nkoranyambaga. Ni itangazo rya Red Tabara riri kumenyesha leta y'u Burundi yuko bibaye nta gihindutse bashobora kuza kubagabaho igitero, kuko namenye yuko bamwe mu barwanyi ba Red Tabara bamaze kuba binjira mu gihugu cy'u Burundi, bakaba rero bagiye gutangiza intambara ngo yo kwibohora ngo no kwikura ku ngo y'ubutegetsi bubi ngo buyobowe na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ukomeje kwica bamwe akarengera abandi. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Ibi bari kubivuga bashingira ngo kubi basirikare ngo bakomeje koherezwa hano mu mujyi Uvira rwagati ngo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bakaba rero bari kwicwa ngo kubwishi cyane, ngaba ngaba akabasari ari nko gusa nkaho ari kubatamba nk'igitambo kugira ngo akomeze arengere ubuyobozi bwe ngo hatazagira abamwigomekana aho ku buyobozi bwiwe. Amakuru ari kungeraho aravuga ko kandi mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura indani mu mujyi tukazamuka mu murwa neza wa politiki cyangwa se wa Gitega w'ubuyobozi nyine aho Evariste Ndayishimiye atuye. Biravuga ko kandi Evariste Ndayishimiye yananiwe ubusoka mu nzu ngo kubera ko yamenye amakuru yuko bashobora kuza kumwivugana. Ibi biri kuba na mugenzi we yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane, na wundi rero ni Felix Antoine Tshisekedi nawe akomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane. N'amakuru ya nimugoroba ngiye kubagezaho, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomezanye n'izi ngingo z'amakuru zikomeye cyane. Turabwira ko kandi ibitero bikomeye cyane byongeye kugabwa n'uyu mutwe wa 23 noneho ku ishuro, bakaba bari kugaba ibitero bikomeye cyane neza hano mu mujyi Uvira. Aho rero tugiye kubabwira no mu Minembwe uko byifashe. Nk'ubu tuvugana mu Minembwe muri uyu mugoroba humvikanyemo amasasu mu makaritsiye ageze muri 3 na yahe, byose ugiye kubyumva muri amakuru. Hanyuma turanyarukira muri Rubero mu gace kitwa Kaso ndetse n'akandi kitwa Kageni, bikekwa ko naho M23 yabahiciye abazerendo bageze kuri 4. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bigaragara neza hano kuri tele y'urugamba. Tugiye kwinjira mu makuru ku buryo burambuye, nagusabaga gukanda kuri subscribe. Nitwa Pacifique ni La Defense TV. Dusubire ndagira ngo rero dukomeze dusubire no mu yandi makuru agiye atandukanye umunsi ku munsi kugira mutazajya mucikwa n'ibiganiro nyine ngiye kugenda mbagezaho muri misi. Hanyuma nababwiraga yuko dumaze kugira subscribe 6800, so nashakaga twuzuze 7000 iri joro, byibura mu gitondo tuze kurara twabyujuje, hanyuma tujye gushakisha abandi 1000 nanone twuzuza 8, gutyo buhoro nibwo rugendo. Hanyuma itangazo rimaze gusohoka mu mwanya mutoya, ni breaking news, nta minota n'itanu irashira iri tangazo risohotse, mushobora kuza kuribona. Ni itangazo bivuga ko ryanditswe na Red Tabara, aho iri kumenyesha leta y'u Burundi ibabwira yuko mu gihe batabashije gukura abasirikare bose bafitana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo basubize iwabo, ngo hagiye kubaho ibitero ngo bikomeye cyane bigiye kugabwa n'uyu mutwe. Gusa twe nk'abanyamakuru dusanzwe dukurikirana iby'uru rugamba, hashije igihe Red Tabara n'ubundi itangaje amagambo nk'ayo ngayo, ariko tukabura igisirikare cyabo aho kiri, bisa nkaho ari izina. Akaba ari naho rero Evariste Ndayishimiye ashingira avuga ko M23 izinjira mu gihugu cy'u Burundi ikinjira yitwaje izina Red Tabara, ngo kuko Red Tabara ngo ni gihuha, ni izina gusa ngo ariko nta basirikare ifite, ngo gusa ikizwi nuko yashinzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari kungeraho aravuga ko ku mupaka Katumba hagaragaye ngo abasirikare badasanzwe, hagaragara n'abandi bantu batamenyerewe hara mu gihugu cy'u Burundi, ngo harimo nabiganje mu bahoze muri politike y'u Burundi mu gihe hayoboraga Pierre Nkurunziza. Amakuru avuga ko kandi Evariste Ndayishimiye yabagita iryo jambo mu matwi ye akibyumva, yahise atangira gukeka ko n'abamuri hafi ari bo bashobora kuza kumukubita kudeta. Hanyuma atangira kwitwararika, afata madamu we bikingirana mu nzu neza utuvugana kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingo ngaya. ngo Evariste Ndayishimiye ntagaragara mu ruhame, bivugwa yuko ngo ari mu nzu nyine, ngo aho rero atekereza yuko ashobora kuza kugirirwa nabi. Inzu yiwe ikiri kugaragaza yuko hariyo umutekano mukeya, ngo huzuye abasirikare benshi cyane nk'uko Evariste Ndayishimiye ubwiwe atari kugaragara, nuko yagiye abyivugira avuga yuko adashira amakenga uyu mutwe wa M23, kuko avuga ko atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda kandi baharaniye ngo kumurwanya kuva na kera. So byose rero murumva yuko ari Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda yikeka akantu ku kandi kabisa. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ariko nkomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako ndababwira uko byifashe. Hanyuma ibyo uyu mutwe rero wa Red Tabara byo biravugwa ko kandi nyine abo basirikare bagiye binjira ku mupaka Kavimvira bakomeza Gatumba berekeza neza hariya
mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye usa n'ujya mu mujyi i Bujumbura indani. Avuga ko kandi bamwe mu barwanyi bari ditabara ngo bashobora kuba banageze mu mujyi i Bujumbura, ngo rero operation zikomeye cyane zishobora kuza gukorwa, ngo zirimo nizo kuza kweguza ndetse no gukora ku buyobozi uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. So sinzi ngo biragenda bite, ayo n'amakuru aba ari kugenda acicikana hirya no hino, niyo mpamvu nanjye mba mpabaye kugira ngo mpite mbabwira uko byifashe. Niba tuvuze breaking news ni amakuru mashyashya muzajya muyasanga hano kuri La Defense TV. Ahangaha rero nicyo kinyuranyo n'ibindi bitangazamakuru twe dufite. Hanyuma indi breaking news iri kuvugwa ndihuta cyane n'iminota mike cyane mbafitiye, ngiye kubabwira ko kandi bano barwanyi bo mu mutwe wa 23 turwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa nabo bari kuvugwa mu bitero bikomeye cyane Karundura, biteguwe tena bikanashyirwa mu bikorwa mu kanya gato mu masaha ashije, n'isaha imwe n'iminota 10 ishije iyi nkuru nyibonye. Biravuga ko bano barwanyi ba M23 binjiye ahitwa Runingo ndetse bamanuka ndetse naho bita Katogota. Ahangaha rero ngo bakaba bakoreyemo operation zikomeye cyane. Ni nyuma yuko bari bagabye igitero gikomeye cyane ngo masaha mu gitondo, ariko bisa nkaho bakoze reprise strategique basubira inyuma gatoya, ariko bagarutse ngo besura icyitwa coalition. Ubu tuvugana baratatanye ngo induru ziravuga, abasirikare b'u Burundi babura iyo berekeza, batangira kwitana ba mwana bavuga ati niwe watugambaniye. Ubugambanyi bukomeye nyine bari kugenda babushinzanya hagati y'impande zombi. So ndumva rero amakuru nyaboneka arangayo rero tukomeje kugenda tubagezaho. Hanyuma andi makuru akomeye cyane y'ibitero n'ubundi Karundura byabayeho, ariko noneho byakozwe n'abamerceneri. Ni bitero byagabwe kuri 23 ahantu bita Kiriba, uzamutse neza hano muri za Runingo ugakomeza usa n'werekeza za Sange. Hano naho rero hagabwe ibitero bikomeye cyane mu kanya gatoya, ni mu minota itarenze 10 bibaye, aho rero bano barwanyi twirwaneho n'ubundi bahanganye na leta Kinshasa, ibintu bikaza kuba bibabera bibi cyane. So urumva rero ko byakomeje kugenda bisa n'ibigorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma ibindi bitero bikomeye cyane binakekwa ko byakozwe n'abarwanyi ba M23, bano barwanyi ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Biravugwa ko kandi bano basirikare ba M23 ngo baba baraye bakoze nanone izindi operation Karundura, operation Karabutaka z'ubusahuzi ngo bwo kwiba abasirikare b'Ababiligi ngo bageze muri 2. Nimvuga ubusahuzi ntimwumve ko bibyamabuye cyangwa ibyo kurya, ntago ari ba Wazalendo, ahubwo bo bashimuse bibye Ababiligi 2. Ntago babibye amafaranga, ahubwo babashimuse ari 2 ari bazima, barabajyana mu ma axe nanjye ubwanjye ntaramenya. Rero biri kuvuga yuko baba bibwe. So agatanga rero ngira ngo birumvikana yuko ku mpande zombi ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura. N'urugamba rukomeye cyane kandi rukomeje gutegurwa n'Ababiligi. So ibyo byose rero ngira ngo muri kugenda mubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Pacifique, Inira Defense TV, amakuru n'ibiganiro ku buryo burambuye muzajya mubisanga aha. Hanyuma mbabwire ko kandi ahitwa muri Rucuro naho hakomeje kugenda havugwa urugamba rukomeye cyane. Nanone ni bano barwanyi ba M23 nabo bari gukekwaho imirwanire idasanzwe, aho bakomeje kugenda bahangana n'ubundi na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, by'umwihariko ni Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Anga rero bano basirikare ba FDNB bamaze igihe kirekire batagaragara bitewe nuko barahakubitiwe birangije barahava. Mu kuhava kwabo rero nyaboneka ndakubwira ukuri ko byamaze kuba bisa nkaho bihindura isura kuri zino mpande zombi n'ubundi zigeze gute zihanganye. So ngira ngo ni ibintu biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bibaye nta gihindutse nyine uyu mutwe wa 23 ushobora kuza kugenda uhura n'iruva gusenya. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa cyane yihutiwe kandi nanone udakwiriye gucikwa, na makuru ari gukekwaho ibitero bikomeye cyane biri gukekwa kuri uyu mutwe wa 23 bashobora ngo kuba bagabye n'ubundi kuri coalition, aho nababwira ko ibintu bitameze neza cyane habe na gatoya. Barivugwa yuko bahanganye nanone mu bitero byabaye mu kanya gatoya ahitwa muri Rubero, Kageri, Kasuo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ndabashimiye, dusubire mu yandi makuru. Bye bye.